Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Mukanya twukiriye inkuru y'umudamu ejo wari urimo kugurisha mu isoko mu iduka rye amakanzu y'irayidi, ariko bigeje saa sita z'ijoro yamaze kuvamo umwuka. Wowe rero ugize amahirwe ukaba ugejeje kuri uyu munsi w'irayidi, umenye ko ari inema zihambaye kuba wafunze iminsi 30. Uwo muvandimwe wacu utuvuyemo atabishakaga, Imana imwakire kuri uyu munsi w'irayidi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Turashimira iyo Mana ari nyir'inema nyir'ubuntu bihambaye, yo yategetse ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusiba igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwana TV, aho muri hirya no hino mwese mukomeze mugubwe neza kuri uyu munsi mwiza w'abayisilamu bamaze iminsi igera kuri 29 cyangwa se 30 basiba uyu munsi, bakaba bafite ibyishimo kuko uku kwezi kugenze neza kuri bo. Twanyarukiye rero mu karere ka Rubavu, aho mubona hano kuri stade, aha niho hagiye kubera ibirori byo kwishima kuri uyu munsi. Murabizi ko abana b'abasilamu ndetse n'ababyeyi baba ari abantu bakundana, ariko by'umwihariko bagakunda n'abatari abasilamu. Ni nayo mpamvu natwe ku Mwana TV tuza kubana nabo kugira ngo tuze kureba uyu muhango bari bamazemo iminsi bitegura uko uri buze kugenda. Reka kwanza mubanze mukurikire, ibindi biraza nyuma. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Turashimira iyo Mana ari nyir'inema nyir'ubuntu bihambaye, yo yategetse ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusiba igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan, hanyuma ibigira inkingi mu nkingi zikomeye idini ya Islamu yubakiyeho. Turamya ko nta indi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye Imana imwe rukumbi itagira izindi mana ibangikanye nazo, nyir'icyubahiro gihambaye, nyir'ubuntu. Turahamya kandi ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umuja wayo, we wabaye urugero rwiza mu gusiba no gusenga, kandi aba urugero rwiza mu kubaha amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, maze aratungana. Imana imuha amahoro n'imigisha n'abasangirangendo be bose n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Bayisilamu banyacyubahiro, nimutinye Imana mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumugandukira, kandi mumenye ko imibiri yanyu idashobora kwihanganira umuriro w'iteka. Ni umuriro ukomeye uhambaye uteye ubwoba, kandi mwibuke ko umuyoboro mwiza ari umuyoboro tweretswe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'umugisha. Ikibi kiruta ibindi ni icyaduka mu idini, kandi icyaduka cyose ni ubuyobe, kandi buri buyobe nta handi usibye mu muriro w'Uwiteka. Imana iwuturinde. Muashara al-mu'minin, banyacyubahiro bemera Mana, Allah subhanahu wa ta'ala min an'amillahi tabaraka wa ta'ala ala ibadihi atimamu iddat shahr Ramadan. Mu nema z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nukuzuza iyi minsi 30, ukayitangira neza, ukabona urayishoje. Mukanya twukiriye inkuru y'umudamu ejo wari urimo kugurisha mu isoko mu iduka rye amakanzu y'irayidi, ariko bigeje saa 6 z'ijoro yamaze kuvamo umwuka. Wowe rero ugize amahirwe ukaba ugejeje kuri uyu munsi w'irayidi, umenye ko ari inema zihambaye kuba wafunze iminsi 30. Uwo muvandimwe wacu utuvuyemo atabishakaga, Imana imwakire kuri uyu munsi w'irayidi. Mumeze neza? Yego. Aha, wowe witwa ndufite uruvugiro? Nitwa Uwayo Ramazani. Uwayo Ramazani. Ngabo banza usuze kwanza abana bose badukurikiye kuri televiziyo Umwana TV. Uraramutse. Assalamu alaikum. Abana bose bari mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari mu mahanga. Nitwa Jibril. Yegereze mikoro suza abana bose. Nitwa Jibril. Ndifuriza umunsi mukuru w'irayidi, muryohe n'umunsi mukuru w'irayidi. Ubwo uri urabwira nde nande? Batubwira abo ushaka gusuhuza. Shaka gusuhuza abi Kigali, naho muri Amerika, no muri Canada. Ubwo nshaka gusuhuza. Kudashuje abana muziranye b'abasilamu n'abatari abasilamu? Ndabaza ariko bavuge. Uwa mbere ninde? Twihuse. Uwa mbere Fabrice. Uwa kabiri ni Ramazani. Uwa gatatu Akiramu.
yes wa kane Amdani, wa gatandatu Manuel, undi wa nyuma Saveri. Ndashaka ko iyi mikoro ndashaka ko ujye uyifata neza kugira ngo abana bishime gutya ku munwa wihe nundi uvuga uti umunsi mwiza wa Idil Fitri. Shaka gusuza Manuel, Saveri, Amdani, Akiramu, Idi, Ramazani, Manuel wamuvuze hereza nuwo nguwo nawe. Yes, nawe banzu bibwire kwanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wanitaho Mugisha Asman. Nashaka gusuhuza abashuti banjye ndetse n'abandi bana bose b'abasilamu. Mbifuriza umunsi mwiza wa Idil Fitri. Uraryoshye nawe twagiye. Imana izaba umugisha yabahaye kugera kuri uyu munsi w'Eid bakiri bazima mu gihe abandi bapfuye. Ndabifuriza kugira ngo bayige neza n'abagenzi banjye harimo Keve, yego, Mucyo na Twisingize hamwe na Abdurahadi. Yes. Abo ni abasilamu, hari n'abandi bana batari abasilamu. Kandi nabo bari buze kuza mugasangira ibyishimo. Ngaho bavuge nabo bamwe mwigana. Harimo Karimu na Mugisha na Twizeyimana Mariti. Okay, hereza nuwo nawe. Mazina yanjye nitwa Munezero Jaja. Yes, komeza. Inshuti zanjye mbifurize umunsi mwiza. Eid bazayige neza. Ndasuhuza Usini, nagasuhuza Pasi, nagasuhuza Abudu, na Ibra, na Nasiri, na Abuba. Bose baryoherwe n'umunsi mwiza. Ntabandi wibagiwe? Nawe. Ari hari umumama muri kugukopeza. Mama wawe cyangwa inshuti ya mama? Na Arafa, na Mariamu, na mama na papa ndabashuje. Ni ku munsi mukuru w'Eid. Twishimiye kwifatanya namwe kabisa. Nkaba nsaba gushimira ababyeyi banjye babimfashijemo kugira umunsi w'Eid ugendeke neza. Yeza kabisa. Nkaba nasuhuza abantu batatu. Nkasuhuza mama. Suhuza mama nkunda cyane. N'abana bacu bo mu rugo bose. N'umuryango wa Kisilamu twifatanyije uyu munsi w'Eid. Yagasana zakira ubusabe bwe murakoze. Okay, hereza no mupeti. Yes, abana barishimye kabisa kuri uyu munsi mwiza. Izina ryanjye nitwa Gisubizo Najibu. Nkandi kwifuriza abana bagenzi banjye umunsi mukuru wa Idil Fitri. Ndetse baryoherwe n'Eid. Ndasuhuza abana mu mahanga batandukanye. Ndasuhuza ba Mustafa, ba Keve, ba Abdullahi n'abasilamu bose bafunze barangije igifungo bakiri bazima. Nyagasani abongeye iminsi yo kubaho. Amina. Undi mwana utavuze n'uwuhe? Yego. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Dushimira Umuremyi Farahati. Ndasuhuza abana bose batandukanye n'abatari abasilamu n'abasilamu. Ndabifuriza kugira baze kurya Eid mu rugo. Nitwa Mugisha Abbas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye yegereza uruvugiro bakumva abana. Amazina yanjye nitwa Mugisha Abbas. Nkaba ndasuhuza abantu bose tuziranye cyane cyane abayisilamu b'umwihariko. Ndasuhuza papa, mama, Prince, Pasi, Mugisha.
nyagasani yakira ubusabe bwanyu. amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kwa sababu tumemaliza mwezi Ramadhani. Amina. Ninasalimia Waislamu wote na babangu na mama yangu na tantine na Jamila na Wayusira. Mwenyezi Mungu awalinde. Tuete. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru. Okay. Yes, ngira ngo muri kubona ko abana hano mu karere ka Rubavu by'umwihariko kuri stade ya Rubavu barishimye kuri uyu munsi kandi bariho barifuriza abandi bana ba Islamu ndetse n'abatari abana b'aba Islamu umunsi mukuru mwiza wa Idil Fitri. Ni nyuma y'igihe kigeze ku minsi 29 basiba ndetse 30 uyu munsi bakaba bari bishimye. Reka ngiye kubaza abana utubazo tugeze kuri dutatu gusa. Murankurikiye abana? Hari utubazo nka dutatu ngiye kubabaza hanyuma muraza kudusubiza, sibyo? Nimutubwire shehe wayoboye uyu muhango ninde, yitwa nde? Saidi. Fata mikoro umutubwire kugira ngo abandi bana bahandi bamenye uwo ari we. Ni byiza ko abayisilamu bamenya abayobozi babo. Yitwa nde? Sheikh Imam Saidi. Yego, ubwo baraza kutubwira nimba ari we kuri televiziyo, barabishyira muri commentaire. Undi mwana wemeranwa nawe ni uwuhe? Ndashaka ko iryo zina murihuriraho nimba mubyemeza ko ari we koko. Witwa nde? My name is Gisubizo Najib. Yes. Shehe wasarishije uyu munsi Juma umunsi w'Eid. Swala y'Eid. Bamwita Sheikh Masai Saidi. Yego, abana bari kumureba kuri televiziyo muze kutwandikira ko ari we. Dusoze gutya tubabwira ko twari turi hano kuri stade ya Rubavu aho abayisilamu bamaze gusoza igisiba bari bamazemo imisi itari mike. N'umunsi w'ibyishimo rero ntekereza ko by'umwihariko abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda ngira ngo ibi birori cyangwa se uyu muhango ku rwego rw'igihugu wabereye kuri stade i Nyamirambo. Bikaba rero ari ibyishimo ku bayisilamu ndetse n'abatari abayisilamu cyane ko iyo iki gihe kigeze abatari abayisilamu nabo bakunda kugira amahirwe ku byo Imana yahaye abayisilamu bakabasha gusangira nabo. Ntekereza ko ari umuco mwiza by'umwihariko w'abanyarwanda n'abatari abanyamahanga cyane ko abayisilamu murabizi ko nko muri aya mashusho yacu muri kubona haba harimo n'abanyamahanga, ariko mu by'ukuri ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane dushobora none kwibuka urukundo, ubufatanye no kugira ngo ubuzima bwacu bwose bukomeze bugende neza. Mbashimire rero cyane bakunzi b'Umwana TV kandi dushimire abana cyane ko bashuhuje abandi bana bigana ari abasilamu n'abatari abasilamu ndetse banatubwiye shehe wayoboye uyu muhango. Muraza kubyandika muri commentaire abana b'abayisilamu mumuzi. Ni nabyiza ko mugenda munamenye n'abayobozi banyu, ejo ni muhura uzamenye ko ari umuyobozi. Kambashimire cyane, mbifuriza amagara mazima, ibyo mukora ndetse n'ibyo musigasira byagezweho byose Imana ikomeze ibashyigikire. Abasilamu mwese mukomeze mugubwe neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.